To je drug Führer. To je taj... Ali... To kako se zove? Partizanin. Kako se on zove Tito? Nije, gdje je Tito? To je Hitler, bre. To je Hitler. Evo su ove žene što su pravile. One su to napravili. Evo ovdje. Tu je. A? Dobro. Ej, Luka, dođi ovako, snimaj me tu. Dođi. Ovako. Samo, ništa ne... Drži ga lepo. Tako. Samo to sad snimaš, ne sličiš. Evo ga, to je drug Führer. Šta nam možete reći? Snimi mene, ili vidiš mene? Da. Šta nam možete reći o... Pa recite slobodno. Pa ja mislim da je to Hitler. To je Hitler i ovo su njegovi vojnici. Znači šta? Snimite molim vas samo tamo, njegovu glavu i ove žene koje su to pravile. Posekli su. Posekli su mu glavu. Dođite molim vas ovamo. Evo ovdje je ta knjiga, Hitler, Jungen, Adolf Hitler. A samo da te znate, tata je pobegao. Tata je pobegao, uplašio se da ga ne streljaju. On je rekao, nik šizen, oni su pucali.